Kubwe neza nshuti muvandimwe dukurikirana umunsi ku munsi mu biganiro tubagezaho bya buri munsi umutekano politiki na diplomasi. Ikaze rero mu makuru yacu y'uyu munsi. Mbere y'uko tunyarukira mu makuru yacu y'uyu munsi, reka tubanze turebere hamwe ingingo z'ingenzi tugiye kugarukaho muri aya makuru. Njyewe ugiye kuyakugezaho nitwa Irebe Aisha. Ikaze rero, icyo usabwa kugira ngo ukomeze kubana natwe ni ugukora subscribe cyangwa se abone kugira ngo ujye ubasha kubana natwe mu biganiro tubagezaho bya buri munsi mu buryo butakugoye. Mu ngingo z'ingenzi tujya kugarukaho muri aya makuru yacu, M23 yasobanuye ko FDLR yashakaga kurimbura abanyekongo b'abatutsi. Umutwe witwaje intwaro wa M23 watangaje ko igihe abanyekongo b'abatutsi birukanwaga ku butaka bwabo n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, iyo bataza kubona ibihugu by'abaturanyi bibakira ubu baba batakiriho. Mu kiganiro kuri Oman Studio, umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki Laurenso Kanyuka yatangaje ko ubwo FDLR yageraga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu 1994 zatangiye kwica abanyekongo b'abatutsi. Laurenso Kanyuka yagize ati mu 1994 u Rwanda rwabayemo jenoside yakozwe n'interahamwe abo twita FDLR uyu munsi. Ubwo zageraga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangiye kwica abanyekongo, zohereza muri pariki y'igihugu ya Virunga abatutsi bose n'abavuga ikinyarwanda banze gukurikiza ingengabitekerezo yazo. Yasobanuye ko FDLR yasanze muri pariki abanyekongo bari bahungiyemo, bahungira mu bihugu birimo u Rwanda, Uganda, Burundi, Tanzania ndetse no ku yindi migabane. Kanyuka yagize ati kuva mu 1994 abanyekongo bakuwe ku butaka bwabo na FDLR, umutwe w'abajenosideri. Ubu baracyari mu nkambi z'impunzi nyuma y'imyaka 30. Ibi bihugu iyo bitaza kubakira uyu muryango w'abanyekongo ntubukiriho. Yashimiye ibihugu byakiriye aba banyekongo, agaragaza ariko ko FDLR gikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ko yinjijwe mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tutarasohoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka turebere hamwe icyo Perezida wa Angola yavuze kuri iki gihugu kiri kuberamo imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Angola yashyizeho igihe ntarengwa cyo guhagarika imirwano iri mu kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Angola akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU João Lourenço yasabye impande ziri mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko zihagarika imirwano guhera kuri uyu wa 16 Werurwe 2025. Nk'uko ibiro bye byabisobanuye, Lourenço yagaragaje ko ibi bizatuma ibiganiro bizahuza abahagarariye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 kuva tariki ya 18 Werurwe 2025 bibera mu mwuka mwiza. Ibiro bya Perezida wa Angola byagize biti nyakubahwa Perezida wa Repubulika ya Angola akaba n'umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe nk'umuhuza w'ibiganiro by'amahoro asabye impande zishyamiranye guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhera saa 6 z'ijoro ryo ku wa 16 Werurwe 2025. Uyu mukuru w'igihugu yasobanuye ko mu guhagarika imirwano hakwiye guhagarikwa ibikorwa by'ubugome bikorerwa abasivile ndetse no gufata ibindi bice. Perezida Lourenço yafashe iki cyemezo cyo guhuza abahagarariye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23 nyuma yo guhura na Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tariki ya 11 Werurwe 2025. Tukiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka tunyarukire ku butumire bwa M23 i Rwanda. Guverinoma ya Angola yahaye ubutumire umutwe witwaje intwaro wa M23 kugira ngo witabire imishyikirano igomba kuyihuza na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ubutumire M23 yahawe biciye mu ibaruwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola Ambasaderi Tete Antonio yandikiye Perezida w'uriya mutwe Bernard Bisimwa. Muri iyo baruwa Tete Antonio yabwiye Bisimwa ati nyakubahwa, nyuma y'amabwiriza ya nyakubahwa João Lourenço Perezida wa Repubulika ya Angola ndetse
na nyuma y'intambwe aheruka gutera mu bubasha bwe nk'umuyobozi washyizweho mu muryango wa Afurika yunze ubumwe mu rwego rwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma ya Repubulika ya Angola inejejwe no kubatumira ngo muzitabire imishyikirano na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iteganyijwe kubera i Rwanda muri Repubulika ya Angola kuwa 18 Werurwe 2025. M23 yatumiye muri iyi mishyikirano nyuma y'uruzinduko Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo yagiriye i Rwanda muri iki cyumweru rugasiga agiranye ibiganiro na Perezida João Lourenço. Tshisekedi warakunze kurahira ko guverinoma itazigera na rimwe ijya mu biganiro na M23 yita umutwe w'iterabwoba, nubwo amahanga yakunze kumwotsa igitutu amusaba kugirana ibiganiro n'uwo mutwe ngo bakemure ibibazo bafitanye. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye kuganira na M23 mu gihe uyu mutwe ukomeje kwigarura uduce dutandukanye two mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turi mu mujyi wa Goma na Bukavu wigaruriwe mu mezi 2 ashize. M23 ku ruhande rwayo wakunze gutangaza ko yifuza kuganira na leta ya Kinshasa ndetse n'umuyobozi w'igisirikare cy'uyu mutwe General Sultan Makenga aheruka kubishimangira mu kiganiro yagiranye na Alan Destihe wabaye senateri w'Ububiligi kuva mu 1995 kugeza mu 2011 n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa MCF w'abaganga batagira umupaka. Komeza kugubwa neza rero nshuti muvandimwe twabanye muri iki kiganiro cyangwa aya makuru. Icyo usabwa ni ugukora subscribe cyangwa abone kugira ngo ujye ubona amakuru ku gihe.